No one's quite sure just how many Pacific Islanders arrive in New Zealand every year. Surprisingly, the Departments of Immigration, Statistics and Island Affairs were unable to give us an accurate figure. But it seems a reasonable estimate would be that so far this year, about 9,000 islanders have arrived in this country, the vast majority of them on 3-month work permits. The number of islanders now living permanently in New Zealand is believed to be about 60,000, of which 40,000 are in Auckland. Every plane arriving at Auckland has its full quota of new arrivals. Wide-eyed and a little bewildered, they have very little idea of what to expect here. Many speak only limited English, have no experience of urban life, and carry most of their worldly possessions with them. Malolele, and welcome to Kumifauna, a platform focus of highlighting our grandparents and their journey from Tonga to New Zealand. Ko hoku ingoa ko Hezekiah, pea oku aulele mai me malapo. Today I'll be sharing the story of my papa Vilimani man. Talanoa tupuanga, can you please share with us a bit about your family background, your mom and dad, siblings, and how or where you grew up in Tonga? Ko au nam tupake I Tonga, ko ngomatoa, ko Aris, mapapala. Ko utamai, ko Thomas Alfred me. Mau novo I malapo, ko nai whanau toko fitu. Ko lahi ko tuna, whika ua, ko ngāroro, whika tolu ua, whika wha, ko māroro moi. Pea toe rewa, toko tā ko melorin, ka ua ke ai 8, pea whika tolu atina. Nā mau toko fitu, nā mau nofo pei marapo, pea na mauno foi api e whae tangata koe kere e kuku na maunofo ai. Pea koe maunofo ko ia kai ki ia tau mea gulava ki te alo ngau e paanga pe ia I kai. Koe ngau e peki utu te mao e taimi hio tau tai. Koe ngau e lahi e utamai ne whai. Tau hia ka mau tau. Koe kupenga o ia no pa te mono ako I mau pana kore anga pea ke re anga tonu pea ke utamai ko au ia pana ua tamai ke i poto he ako sanga te ke maalolo toko netu ka koe hei koe hoki tai tō tai ma mai mea tau se nit tamai kau whenga koe ni ki hoka uta tomu ka pau te ngā wako heni, o se wako heni. Ko kau ngā whaplea ngā nei, u tola pe hongo fūl, tola ta haua he wik. E lakange tātau ki tāi te mao au ia pāngalahi mea. Ka hanga te halu, koe mōni au bide tā nau whai. Pena kai ke u, koe ako o ia, kamai he utanga taiki. Pai te ria pe koe. Te teke, paka, sanga te ke mālolo. Whakamore pāanga. Wang ako ia he kai peki poto. Tō wau peke ahon. O mai ki heni, kai peki lea whakapalangi. Lea whakatonga pe au. Tuke kua lau ke ngā ue ko lea whakapalanga e au ke kau ngā ue mea. Mahino peka mea ko toka tamini, peki lava e au tāri. Ine lea mai ia palangi mea. Mahino peka au ko ki lava au ia tāri atu.
Ke uhinga ke mau no foko I tonga. Ko family to ko lahi family mau fine e. Ina mau ngou e pe o tokon kanau tolo I mau ngau. Pia be ko ia fulai mau mea pe abi ma ke te whakatau mai mau se ni. Pe mau ko me tangata iki ki tahi. Na mau kupenga. Mau kupenga tapo na yo fae whange au. Kupenga e ua. Pia ko paanga ma umbea o kulakanga ko pahe au ia. Mau ko ki tahi te mua pahe au panga te au he wisi. Tuan kaunga whapuleanga me ke uwi ke te au. O mau nofo mai ko ia pea. Tamai ki tangata iki. Ke whewhe ke hau ki Nusilani. Hau pe o ngā au e mo whenga e mau. O lawa i koe o mau o mai ki e ni. Ka koe tupunga e mau I mea. I tonga. Nei whaawo whawe mea katoa. Kai kia me te mau whenga tā I ai. I ngau e mau tamai. He ko mau tamai mai toko e muri moni pe. Koe ki ano ko ngā tonga. Hala. Ko e tupunga I koe mau I tonga e. Whalawa di pe tamai, whae mo whangatoko uang, whakatu whaafina. Na mau toko whitu. Te ko ia na mau heni kotoa. Ke malo alo toko taha ki Australia na mali ia palo ki Australia o mate ia. Ke mate u toko lahi. Ko lahi ia tangata. Mate ia I tonga. Pena uta mai ki heni. Kai toi lahi taha ko tuni, ko taha te fine. Pau hoko le vau ia malolo. Talanoa kumifona mai ki Nusilani. Can you share with us the reason behind why and how you came to New Zealand? Koe uta mai koe muri. Nai whaere ia I Nusilani. Pea mano matoi tonga kai ha. Tamai te waru ki heo peinga. Ki lava ke tau. O ki Nusila. Nā kai ata e pe ha. Kulata me matoi tonga. Tamai tangata iki. Tau o pe tau tonga. Ka pai mau e tau no fonu. Homo no fonu. Te mola moto au ki tonga. Ha. Pa mau whai gene lau. O mamai. Pena whaere I ai I Nusilani. I kon tamai ana koe pālangi. Pena kai ke peke ia hano toko hano family tonga ona pe hano konga tonga I kai. Pālangi. O ne hau ki Nusilani. Pea wale pe kuria. Koni ma o monofono. Ke ngai ke mua mai kāto. O mau hau. Toko taha pe koe taine lai. Nei Maria. Tamai, hape moto. Toko ono. Mo whae. Ka toko whenga I mai. Peko mea ne koe na mau tō mai a ki Nusilani. Ko ngā koe ngau e utamai koe pāra. Ne ngau e pushing work. Therapy. Pau hau ko ia. Ka ki loa pe teu whewhe. Tamako poto lea whakapālangi. O ia e fōmeni I he ngā au e. Ani koe I therapy. Koe kau mea o tom. E tangata iki. Ke aekeang e tom ke epe ki aha ngā au e. Ke ho alango ngā au e. O tamai I o te wala. O sai pe ia. Lea mai pe ia. Tari at pe taimini pia. Taimini ko I o pia ko koe ki lopu hane uingane. O ngā au e ai. Ma ngā au ko ia. E tamai rewa e tonga. Io. Hala e mau. Mau hau koe mi tonga. Mau mai kātoa. Ma mai a o nofo ki ape. Koe pereti. Na loki whā mau. O masi o asai. Na panga tā fitu e wike. O mau ngāwa tu pe ko ia. O tamai e tonga. Koe hao lau. Koe koe a. Koe sai a be api he api. Ko tanga ia.
ko sai api tau sai mo ki fau tau to la pe mau ngā uere tame io deposit te ko abia na evalua pe ono nge au pe na ebe ki se ni te panke e ngā o mai vai to lua fe deposit ya ke api mau ki le va no fa o mau tai pe avale pe ku tamai ka ke wa ruanga ia me pelema ora ti tamai ke mama li wa pika paka ki kai tu pe ko ta for family api kapate mo ki mate ko pe no fa ta fine ta fa mi pe mo tu pe mo ma fa pa kalo ko ta tamia ko ya ko sia nga ya o ai api o deposit uta ikai tu be ko ta fa me pe vili pe mo tu pa ta mo kalo ta ai api ko bu te hina sisi ki tam sisi pe tarangi me tage pa ta tu ya tamai ko sina bono no inga ko ke lo ye pe no fo no filani pe no fo aseria pada okay pada aya eita fica o aí que os maria então aya eita ka ko apia ko fo wa ne oceana pe ai leva eita o lili ko fenga mari la ita hai ka ke ne to ta ha me ave mono mari na no tamia ko ia os fata wa o tanga quando ia o mutu fare o tu to age ngo ai ki o ma no fu mai pe ko ia pe si ma ro o ma tu ha o mi fe fine mi malapo pe fine o fe fine o tu hiva na ha o fenga ke alu ki Amerika kono family no tau panga te hina mo no vanga tunga ane no fa Amerika ke tangreva io o tamere hawi ki fish tu dun bege fokito pe te fenga mai ki New Zealand ko ha fenga ane ki Amerika ka bege lava o re bia no foi a vigo ka tange telefoni tama ko ia e ke mai kapa mua ko fie ma uia pe hawa ke mamari nei no foi uringa ton a pe to ka ha io te tari ku nga na fili au ko mama be me fono ta pa mama heli be maua pe ta ma lolo de ngo matua si o ta fa ki ke ka ke te ha ka venga ko ka venga be ni ngo ma mama mari o ia e to ko fa o ia ni ko so sina ko fi sat ko fi gawa fi sat pa patsep pe alish o ma no fai kumbe api o ma no fai pe ma to luai wa o mai ke taimini ko sa di be ya mari mo fiona na no fa no e papa to ku na be ta no ko tangata iki e ka ni kai tangata iki ke ya o mai no fu ika ka malo si o fa tangata iki ya ma to ka ni ko tange ma na o pa ria ka ma to luia pa te ria i New Tala noa ki he whainga taa mo e whainga malie na ake a usia. Do you remember any struggles that you faced when you came to New Zealand? Can you tell us what opportunities you received when you came to New Zealand? Nau hau mi tonga ka ki puto rea whaparangi. Pa hau ngā au, koe taim whengata. Nui lalo me ngui papatoa, ma oe pasi ngau he ono, kamata ono, ma oe hawhe ono, ai pasi. O ualo e ki ngau. Pe tuko ngau, whatamini, ko lua lalo mai me pengoski whewa. O tahu, tō tari ha pasi ai, tu hare lua, o hau hifo mito moa, o toki lua ai, o mau aki. He taimi ki he taimi ke taimi.
Faiat, o iai me arere. O tuko ngoi ko fie maari. E ko taimia koe alu, te tau e uha, mo moko, te alu peke ngāwe. E ku whenga peke alu. Ko ngoi taimini ko fie maari. Tau ata aina, e ku ngāwe mo mea kato. Lava le repe mea kotoa, na ufie fie alahe pea. Na whainga ta ia, kui heni, hau beko taimi mo mea, mo maheni mo mea, pau fie alahe pea, ngāwe mai paanga, fua ke mau ka venga, osi, whawhawhaka te apa, sai ai pea, ko ia pe. Tala noa whakaamu ki he kahau. Can you share with us a bit about your life now and what you hope for in the future? Tau o mai ke whanua koe ni, ke hea mi tonga. Kono ngahi o wau. Ko au e taimi ni hi, ko walu ai ke mea whakatonga, angai koe. Whai aho, koe sosoro mo mea. Ai, ko nā koe, ta mai ki, mo nau ke pu, kope. Kane pehene tau kakai ko kakai anga. Nā e tuke na whai ko vi mo mea. I mana koa tau kakai ni. Nusilane kau pala. Ako hinga ko tau whai kovi, whanau. Whainga taa pino, no whainga ki nau tō. Nau tō mai ki heni ko puleanga alahi e nia. No takita ngau e nau pang, o kona o ku. Ia whakakau kengi a te taim ni. Ka koe ke uloto. Ko uloto. Ki tawanga peoto. Lea i tau whanau. O e tuku. Nai pepea o poha. Kai ke toa hapi ako, ave ki ai. Ko ngā ke mawahe mo ngai fuei. Ha o tā. Kai beke o, pape, ko whiunga e tā. Ke urea pe. Rea pe. Whai pe o ongo via. Tuku e inu, tuku e ipi, tuku e mea kato. E ku fie via. Fie nau ba. Ka pāna kei whai ne ko nāma. Mau ko fura ne māro loa. Kai māro ia o amarere o. Whakaongo mai ke mea ko whakahātu ka koe. Ka koe iai. Ko kiki pōpō pe ia i. Whenga maari. Thank you so much, Papa, for taking your time to share your story with me. I hope you enjoyed our talk today and tune in for our next talk. Matangi o ariku, o whatuari e a hono mau.